Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum. Universal Gage'in görmanları jana каттоочулары. Бүгүн биз Куршап мал базарынын малдарын алып сатып басмакчыбыз. Бүгүн жашты кылып каза кылсак, видеонун башында кечирим сурайм, лайк баскан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүн ушул 2020 жыл 15 февраль. Анда эмесе кеттик, видеону лайк басып, комментарий жазып, колдоп туруңуздар. Подписка кылыңыздар, баштадыганда. Бирди тууган мал 57 000 сом дейт. 37 000 сом баа болду, бербей койду десе. Экинчисин туйун деп ойлаганда атат. Азыр базарга жалгыз алып келип турмун. Malum kaç mı? 85 000 сом дейт, 75 000 сом баа болуптур, бербей койду да десе. Экинин тууганда дейт. Sütü 7-8 sütü varken torpoğu erkek. Bu torpoğu bir cuma olup kaldı. Bir cuma olup kaldı da. 4 tutuğan oydu. 80 000 son değil, 65 000 son bağı oluptur. Bir boy oydu dese. O torpoğu 4 üstüken erkek. Bize molayla zaten satışsızlıkın olayla verdi. Aylandı. Oyunun sütü 8-9 litre balık eken. Az et bile жақсы нәре eкен. Көріп отқандарыңыздай бойы да жақсы. Ne olanı? 65 000 сом торпа üçüncüsü eken. 62 000 сом баа болуптур, бербедик деди. Торпа ургачы. Торпадан көрсөм. Молуй, sütü болсо 6-7 litre sütü бар eкен. Torpa qancha olib qoldi? 5 günlük oldu. 5 günlük. 5 günlük dolar. Bundan qancha sotasiz? 67. 67 qancha tugan? 3. to'g'iz bu. Bu erkak o'xshaydi. Hozir qancha turadi? 61. 67 000, 61 000 baho olib bermedik dedi. Bunun üstü 5-6 litre sütü var ekan. Ол үшті туған ойды 80 000 сом дейді, 68 000 сом баға болып тұр, бербейді деді. Торпағы еркек екен. Торпағынан бір жұма бол елек ташына. Бұның үсті 7-8 литрген, аз барында 7-8 литр, уже жазы келіп қалған үсті ем көбей баштайды ем. 60 000 сом алатын, 55 000 сом баға болып тұр, бербейдік деді. Торпағы біріншіскен еркек. Жаңач мыды десе. Тушап садырат, ондай садырат. Қандай садырат? Жақсы, өзіне атай берсін. Өзі тұрады. Саған тұрады дейді, тушап айлы деді. Жаңлай тұлған білдеді, ойруын өрлі, қым болып тұрады. Ол ене ол ең базарда қымбат ойлардың бір екен, 120 000 сом қарап тұрады, 95 000 сом баға болып тұр, бербеді деді. Ол торпағы 6-сіген, ішіндегісімен 7-ші деді. Аз торпағы ұрғачы. Айланып көрсем, уйдела алыстан чоң көрінді, нарықта жанына уйларды қарағала. Арқасынан көрсен ем. Сүттен шығып қалған екен, бір айға жетпей туып береді отады. Бір айға жетпей туып берсе, бұл примерно 10 литрден сүтті болуш керек. Осын білбейміз отады есе. 100 000 сом кен. 83 000 сом баға болып тұр, бербедік деді. Торпағы біріншісі, екіншісі боз. Уй чоң уйлардан кен. Торпоқ деле чоң, bir жашар болдек, 8-7 айлық торпоқ. Bir айға жетпей туып береді отады. Бұнда эле. Сүтті болса 5-ке жетпей керек, жаңын ачма болған үшін. Мол жалғыз малды 80 000 сом дейді, 62 000 сом баға болып тұр, бербеді деді. Екені туған кен, үшіншісі бойында барды отады. 2-3 айда туйды, жазға шығып өле. Oyun sütü 5-6 litre sütü var tuza. Az sütü yok. Şimdi 48 000 som deydi. Qanchaga berib edin dedingiz? 40 000 somga berib edin odat.
Boz bu, boz emasmi? Boz bu, qisir bu. Qisir dedim. Biri tuğan oydu 55 ming so'm, 50 ming so'm baho oldu, berbedik dedi dese. Üstü 4-5 litr üstü var, aşıp ketse. Azın canı жазып жоқ. Biroq uy жақсы uy ekan, parada. Көріп отырсаңдар, жамбашты чоң. Екіншісін туйын деп ойлаған да. 60 мing so'm дейді. 55 ming so'm baho oldu, berbedik dedi. Hozir жалғыз ekan, торпағы жоқ. Biroq parada uy ekan. Narxın торпағы қаласы бұнда? Yok, bölük. Bölek ekan. Yaş biri yaştan, bunu ekini tuğan, bu biri tuğan. Moğol ekini tuğan uy ekan. Çok da. Bu 70 ming so'm dedi. Bazar qancha so'radi buni ava? 70 tuğan. Ava, bazar qancha so'radi? 65 turibdi buni. 60-65 baho oldu ekan. Mына uylar ekөөдөн parda uylar cho'ng. Hozir esi nomer so'rang, nomer biz ekransiga yozib ketaman, kerak bo'lsa chalasizlar. Жалғыз малды 60 ming so'm deydi, 54 ming so'm baho oldu, berбей qo'y dedi. 3'tü tuğan ekan, 4-üncüsünü tuyunda bir жазғача туу берет, оны точно билбей жатат. Ой, semiz uy ekan, көрүп атсаңар эле. Жалғыз малды 65 ming so'm deydi, 59 ming so'm baho oldu, бербейт dedi. Туса 400'sünü tuytкен, жер салып койду да десе. Uydan жақсы uylардан ekan. Boyu norma, öte biig emas, öte qisqa emas. Kishine putni siltab qo'yib o'tgan. Hozir jo'g'on odamlar yaqinlaganda. Moğol mazını 48 ming so'm, 43 ming so'm baho oldu, berbedik dedi dese. Et tuğunacınlardan ekan, so'yishga jaraydi. Mazında 55 ming so'm, 49 ming 500 so'm baho oldu, berbedik dedi dese. Bu dile жақшкен. Aga, boz mu, boz emas mi? Boz, жақын boz, tuyunda boz. Жақын boz болады. Uzmazında 48 ming so'm deydi, 45 ming so'm baho oldu, berbedik dedi. Boz ekan, elli qisir deb so'rab qiziqibdilar, boz otsa unchiqmay ketib qoldi. Biroq yetti olmaz ekan. Qisir unacını 45 ming so'm deydi, 41 ming so'm baho oldu, berbedik dedi dese. Biroq yetti ekan, so'yishga so'ngdan ketadi bu. To'ylarga ham olib so'ysa bo'lsa kerak ha. Ulanın жақшыken budan östürüm, dan ösöt. 50 ming so'm deydi, 43 ming so'm baho oldu, berbedik dedi. Boğuzken biroq kechiraqda o'tadi, kuzga borib qoladi deyishi. O'yinni kuzga borib qoladi, joyda oxirinlarni to'yib beradi o'tadi. Anda o'g'ilching жақсы, unday tursa жақсы-la. Qish ichi sut sovib chiqasыңар, olsаңар. Hozir mына жанына шеригин so'rayman, qancha oldu ekan. Bir tuğan unacını 65 ming so'm deydi. 53 ming so'm, 55 ming so'm baho oldu, berbedik dedi. Bu bo'zken bir oyga jetpeydi o'tadi. Sütü bu 3-4 litr bo'lishi kerak, oshib ketsa 1,5 ming, 2 mingga нормально. Ulan 85 ming so'm deydi. 73 ming so'm baho oldu, berbedik dedi. Torpoğu. İçindeki 3-üncüsü o'tgan, жаңағы 4-üncü, ikincisi urg'achi. Arkasından beri ko'rsam. Ol urg'achi ekan, torpoğu deydi. Üstü olsa 4-5-7gacha bo'lsa kerak, uni bilmayotganman. Mana uy arıqroq bo'ladi. Mana qaramab ko'radi, balasi bor yo'q ekan. Boz bilgan, boz emas ekan baba. Kiyotau? Bilmaymi? Bilmaydi o'tadi. Bortqa qo'yilgan akchalar! Cho'ng o'tishlar! Tez arada to'lamdir! Ishonimdi bukmaker!